babu sannef ka riyadu salihin mi yewten istihbabu yiɗegol al aklu ñamugol ñamirgol bi salasi asabi'a kulli tati hara wona caññagol hebbina jungo ngon fo wastihbabi e yiɗegol la'igal asabi'a mettugol kolli ɗin ha laaɓa si sooɗo wa karahata e añegol masoho ha mowlugol kolli ɗin ma ɗum suuɗugol ɗi qabla la'igi ha ko adi mettugol ɗi taw ha laaɓa wastihbabi e yiɗegol la'igal qas'a ɓirtugol pileti on wa akadil lokoma e hoccugol kala sayre kala gabbere allati nden tasɓoto saamude minhu immorde e ñaamete on wa akluha e ñaamugol konko hocci ɗon wa jawase e dagagol maso ha mowlugol ɗum fitta itta tuundi ndin baadal li'aki e ɓaawo on tigi metti junngo ngon bisa'idi mawlirgol ɗum hannde kadi sogone ɗen wal qadami e teppe ɗen wa gayrihima e ko hinaaɗi ɗo ɗiɗi wa an ibni abbasin radiallahu anhuma qala o maaki wa ala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah o maaki ida akala ahadukum si goɗɗo e moɗon ñaamay to aman ñaamete ñaamete fala yamsaha asabiha wo taw mawlu juuɗe makko ɗen dey taw sorɗu juuɗe makko ɗen dey hatta yal aqaha ha o metta ɗe aw yul iqaha ma o mettina ɗe goɗɗo no selli ka ƴettata junngo ma ngo wiya ɓeygu ma mettane ngo ma pay kumma no selli ka ƴetta junngo ma ngo wiya mawdi ma mettane ngo ma ɓiɗɗo ma muttafaqun alayhi won kaaɓe ƴettama e kaaɓe bun malik radiallahu anhu qala wi ra'aytu mi rasulullah nelaɗo no sallah sallam yaqulu himo ñamira bi salati asabi kulli tati fa ida faraga so gayni kadi layiga ha o mettadi ha laaɓa rawahu muslim won jabir radiallahu anhu anna rasulullah nelaɗo no sallah sallama amara o yamiri bi la'aqil asabi mettugol kolli ɗin ha laaɓa wa sahafati e pileti ka ñama ɗon wa qala ɓe maki innakum onon la taduruna on anda fi ayyi ta'amikum ko e nder honɗum e ñamete mon albarakatu barkikin woni rawahu muslim gasa ton acci gabbe ka pileti on ɓirtali ɗe hara ko ɗon barkikin woni oya ñamete ko ñamuɗon fof ko ñaaka mi gasa son acci gabbe ɗe hibbuɗon ɗen on hoccalɗe ñamuɗon mi gasa ko ɗon barkikin woni wano ƴettama e makko kanko muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam onde nelaɗo allah qala ɓe maaki ida waqa'at si saami luqmatu ahadikum sayre goɗɗo e mon fali ahuduha yo hoccude fali yumit yo mawlu o fitta ma kana kala ko laati biha e mayre min adan immorde tuundi wali yakuluha yo ñamude wala yada'aha wataw accande li cheytani wala yamsaha wataw mawlir yadahu jungo makko ngon bil min ndi li sarbeti hun kadi hatta yalaga ha o metta taw asabihahu kolli makko ɗin fa innahu kanko la yadri o anda fi ayi ta'amihi ko e nder honɗum e ñamete makko albarakatu barkake woni e mum rawahu muslim wa anhu ƴettama e makko anna rasulullahi e wonde nelaɗo ɗon sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maki e inna cheytana andeno cheytane yahduru o tawete o ɓattoto ahadakum goɗɗo e moɗon inda kulli shay'in e nokku kala hunde min sha'ani immorde fiyakuji makko ɗin kanko neɗɗon hatta yahduruhu ha hay o tawdete e makko inda ta'amihi kasanga ñamugol makko fa ida sagatat si fukkike ko ɗum woni si futti luqmatu ahadikum sayre goɗɗo e mon fala yahuduha yo hoccude fal yumit yo mawlu ma kana kala ko laati biha e mayre min adan immorde tuundi tumma li yakuluha refti yo ñamude wala yadaha li cheytan wotaw accande cheytan fa ida faraga so gayni faliyal aq yo metto asabiha kulli makko ni fa inna kanko la yadri o anda e fi ayi ta'amihi ko e honɗum e ñamete makko on albarakatu barkiki woni mu rawahu muslim wa an anas ƴettama e anas e radiyallahu anhu qala wi kana laatike rasulullahi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ida akala ta'aman so ɓe ñamude ñamete layqa asabiyahu salasa ɓe metta e kolli maɓɓe ɗin tati wa qala ɓe maki ida sagata si saami luqmatu ahadikum sayre goɗɗo e mo fali yahuduha yo hoccude wali yumittu yo fittu anha e mayre allah da tuuni ni wali yakuluha yo ñamude wala yadaha wataw accande li cheytan
wa amarana o yamiri men an nas lutal qas'a nde men ɓirtata pileti on wa qala o maki innakum onon la tadruna on da fi ayi ta'amikum albaraka rawahu muslim وعن سعيد بن الحارث أنه نكان قسال لندك جابرا رضي الله عنه عن الوضوء في سلقي مما مست النار يكون كي يمرد كوكو يتنجي ميمي بمعنى منيامي هو لدفان اسكي وسلقته فقال ويلا قد كنا قم دي من لاتك زمن النبي جمع النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد توي من هبتا مثل ذلك الطعام سيفا نيامته إلا قليلا سونا سيدا كنن فإذا نحن وجدناه كنا سمهبين نيامته من نيامي لم يكن لنا لا تناك من مناديل مسوارون إلا أكفنا سونا نوي أمن نوى سواعيدنا إسوغني أمن لأن كنهم من مولة من فوفندira وقدامنا إتبع أمن ثم نصلي رفت من جولة ولا نتوضأ من سلي قتاكو في دونه رواه البخاري والله أعلى وأعلم